Assalamu alaikum. Урматтуу жамаат, кандайсыңар? Мындай ургачы афган козлор сатыкка чыкты. Карзай дыванын линиялары. Мына берки биринчиси. Бул ургачы. Экөө эркек. Наркысы менен наркысы эркек. Мынакей көрүңүздөр. Шашылыңыздар. Мына сонун супсулуу козу сатыкка чыкты. Görünüzdür, buna kuyrukların görünüzdür, kulakların görünüzdür. Şimdi bu ise maşallah. Dana görgeseyik, buna kuyrukların görünüzdür. Шашылыңыздар, адресі Қарабалтада. Доставкаға машина таап беребиз. Кыргызстандын бүт жагына. Балары келишим түрдө. Зычкага ошо экранга номерин алып чыктап кетебиз. Ошого чалып кабарлашсаңыздар болот. Хайт. Хайт.